vala muthenya no mundinine thangu ya The Standard mbite Veronicah SYOMBUA ningwitika na kwa nita wale na mwende kwa mutinda mundu Veronicah mbo wako mozeli weigada ni sawa hiyo mundu ndio alikanze lengo Yes, no go chat no kwa tembo ndini okunikele uitwa madango ndanya no monde gwese dango ya the Daily Nation so ambia no Mauvoo Ala Me Mathanguni dango ni abandikitwe a wash paradise na indi ani Mauvoo makoneche undu mbesa power na skills sivitwe silwa akenya ayidi kwendo mayenda kana maili kasi nduni kana maikonanwa na sindo idesi apoila kana sindo sia criminal kana sia ungeni kana bibi anema pata mbesa na binyana indi Mauvoo asune ngelele mama ningetu dangoni ya dantatu ya monza Mauvoo angi maningetu dangoni ni Mauvoo makonete ujeti ulewe ndewe ni ngwata niyo ya Azimio Kenya Kwanza na Azimio One Kenya Alliance sorry na Kenya Kwanza na ndi Mauvoo asuma ningetu dangoni ya katano na 10 Mauvoo angi maningetu dangoni ni Mauvoo makonete alimo kanatie siku ilo yina vacancies kana inenganie job opportunities angili 14 na ndi lengo ndangi kuelezea Mauvoo suko likome ningetu amongoni wa itangoni Aini tilika ithanguni ya The Standard uthioni wa ithangu yu maundu Mauvoo Ala manengetwe uito ni Mauvoo makonetie uneni wa munini wa Musumbi na mukiti wa kivila cha Usumbi na chama cha UDA nthini wa ngwatanio ya Kenya Kwanza ula ni William Ruto easekana avikia kwata utongoi aketha ayailia muvea wa uiti na indi ngwitha ndi kuelezea aketha ayailia ta baundini wa uthio wa ithangu yu bandikitwe kana I will stop KEMSA monopoly and split NHIF na indi ngwitha ndi kuelezea okindini aketha aiungamia KEMSA ata maundu mevala KEMSA itha ika na NC musesa nisekana KEMSA niyo itha inengetwe utio wa ku supply ndawa nthini wa masipitali maitu iyo kana indi ngwitha ndi kuelezea mibango ila winayo yulu wa KEMSA na yulu wa NHIF Mauvoo angi ni Mauvoo makonetie madaktari ala mavikie na kukwata mwana wa kuthikuthuku manzi yanza kwa ilia onewo kwithe wa ngalama ya thayo yende na kwambata na indi no Mauvoo asu no makwata ithangu ya The Standard ithangu namba 1 Mauvoo angi bendini we ithangu yu ya Standard ni Mauvoo makonetie ulawa muka wa mwanake wa Raila Odinga Fidel ula ni mututia wetiwe ni thayu na indi no novikie kwithi wa aine wa mali kana aine wa share yake tamuka wa mututia na indi ngwitha ntutavia ni chao uvikie na ukwata nthini wa utwi wa koti na kila wethiwe aine wa kumanwa na kwithi wa aimuka wa mututia na indi Mauvoo asu musese ni mungu nengelele nthini wethangu ye ya The Standard nangi na indi tiambia nthini wethangu namba 3 tiambia na Mauvoo asu muka wa Fidel ula kutwika to kwatie mali o kadhaa ile vikitu na kwandikwa nthini wethangu yu nundu wa withianu kana akwatie nyumba imwe ila Karen na avikia na ukwata o itheka kadhaa itheka 3 na avikia kunewa mbesa na newa ngali Range Rover Nissan na mbesa ingi sindini wa benki tofauti na indi no yasewe kumaila mume wake wetiwe ni wavikie na kwithi wa ate kwikonia muno na family isu ya Raila Odinga na indi no kitumi chake ukitwikana kinamba umanikana na no wokisi indi koti kana mukawa mututia usunu vikie na ukwata aki yake kwithi wa Asia ite na mwanake usu wa Raila mututia ondini wethangu yu ithangu namba 3 no kwithia Mauvoo ma mundu muka homwe itina wa kutiana na mume wake matwanite kwa miaka 53 ula utana vikia kukwata aki ya kukwata mali kana matana vikia na kuaniwa mali 50 by 50 no ni koti walebo koti kwa sekana ineso kwata itumi mbianu sia kana mundu muka usini wavikie na kuchangia mali ila ina mume wake na indi koti yeye mundu muka usu avikie na kwitikila kila mume munengie kwango yake ya kwenda na koti ya vikia kwitikila na kiu na indi mundu muka usu eitwa Wanjiko na mume eitwa Mwaura Ole Mashua sekana muka wake nda vikia kucontribute anything kumanwa na mali ila menayo na indi yuno isoma mundu muka ile wanakana matukwati la wegwa mwani wa mali katikati ethaba ikindu ile la mesani
kethia ni kauya na indi Mauvoo sunu ithia ithangu ya The Standard ithangu namba 3 Twisisia ithangu namba 3 The Daily Nation ni Mauvoo makonete muthea wa stima na indi wa KPLC na indi ni betwe EACC ni betwe kana ni thiwe ya red kana ya tambuka misini ya managers ma muthea usu wa KPLC na yethwa imavena kana read sindu imwe misini yoke ni kumana na kila kiweswa kana ni bethitwe bena irregularities kana bate utheundi ni wa undu methitwe mai procure sindu ila asithe kwa yende kana nindi katikati kana 2.98 billion nilo net loss ya shilingi la siethiwe cia katikati kana mwiso wa academic mwiso wa mwaka wa ngilile na miongwele na indi isu ya yambe ndini wa miaka 17 na indi andini estimated employees alame ndini wa mubea usuka na wa Kenya Power ni ngili 10 na indi ma managers ni mamedi wa married wanundu ni mosa ingimenda mainengana go idea procurement kana procure kana kindu chonde cha procure ni kana withi ni chauma lanza kana ni chalika ofisini usu Mauvoo asu enda kusomea koliku ni thangu namba 3 The Daily Nation Musese tikranlia ithangu namba 4 ya The Standard Mauvoo Ala nenda onengelele manengetwe uito uthiuni wa ithangu yu makonetie mawatho ma munini wa Musumbi William Ruto muthenani wa yola withiwe na kikalo cha muvea wa witi maundola withiwe ainena toka ile ndini wa muvea wa witi na ende kindu kimwe uvikie na kwathana kana akavikia na kunenga uthasio county government kana kila county ukethia yena uthasio wa kuthoanda wa na maundu makone na sinduli itumika nthini wa muvea wa witi kambuni ni tofauti nisi musiaise ni usikwa oyu kambuni la inengetwe lingilia ya kusupply kana kutanda wana sindu cia utumi wa sivitalini ni kambuni wa KEMSA na indi no Ruto easia kambuni suku ithwa no umwe withitwe ute kuthukuma nesa na aisenga niki ukwithia kambuni usunda wile sikwendeka masivitalini inayo lakini ndawa ingini si kuoya ndini wa masto makampuni sunende senundu wao ukethia ni wanenga kila county losa wa kuthoa ndawa vala mekwenda o inginu vikie kwithi wasa kana avikia kwata kivila cha usumbi akethiwa aka make sure kana ndawa ni siethiwa si locally available kwa sivitali sionde ingia sekana sivitali no kaikiria kana silikali ni etha yivia andu NHF na muno andwala matena income kana matena mbesa meokwata kila mwai ondongi bikie kwitha inena ni wetie kana akaiya ute kimanza cha emergency fund ya health kana kaiya mbesa ute cia mawauma kitika kana undu wa kitika muveani usu wa health ni maundu maingi ala wetie ndini wa kwa ilia muvea wa uiti na ende nukusomea ithangu namba 4 tiknelia ithangu namba 5 ni ndambuka ya Azimio One Kenya muthenani wayo valame itambukite ndini wa county ya Garissa na indi wetuwe kana ilame kumanite na ekali ma Garissa umbano wo winathela systematically kana winathela undu we ipangi nondo itina wa Raila ku make speech yake Kalonzo no vikie na kuita governor wa county isu na ende wethia kalima county isu maikwenda governor ulawivo abikie na kunena na ende baunivo nduthi sibikie na kukitika na umbano wathela undu uteibangi yetu Mauvoo asu kwatia ithangu namba 5 Mauvoo makonetie Ruto kwithwa aicie ndawani kethwa asiva kubina mwene ndi kana ikethwa asisobiwa abandi cia Kenya numeri ithanguni ya katano tuicio kana itino vanini ithanguni ya kana ni Mauvoo makonetie ngwatanio ya Azimio One Kenya Alliance na indi ni chamani ni thiwe iyiya kula candidate kana ondu andu mongamite ni kana withie ni metia kura ula strong kana ula wisiwe kwa mono ni athukie ula ungini kana withie ni wabikia kwitia kibila kiuna indi kwa example ndini wa kisio cha Mathare ula ungamite na chama cha UDM Anton Oluoch ni withiwe ayiwa aungame na indi ula ungamite na chama cha Jubilee Mr Kelvin Kioko ula ni mwini wa Mbathi aka Bahati ni withiwe ewa almost pia down na indi Oluoch ni withiwe aya Bahati kana wene brother kwa munini na kwa uni makamanda uni makamumandia we andini wa serikali ya Azimio kenda ikabita na indi
bahati ni thiwe aikulia akamumanthia wi atawewo ni mailete kusonga imwe mpaka makabika 11 ni kana ene ndi makamwa ula mekwenda na ndi wenda kusoma mubawasu ni thangu namba 4 the Daily Nation na ndi ontiongela nthini wa Mauvoo asu wanengelelwa ni lena numethia ithangu namba 9 Mauvoo makonetia zoning ya siama ila sindini wa Azimio na ndi bahati ni thiwe isongia ayasya kana wenda okite nthini wa siasa kana nthini wa uteti nikenda vikie na okwata wia kwa andu mathare ni maile kunewa mwana makasa kwa mundu lo kwenda na bauno kwithia watongo yangi halama vikie kwithwa mayewa maeke kwitia kivila nikenda mathukie alangi na indi no Mauvoo asu ni kwatira thangu namba 9 ticokiria itina ithangu namba 7 no kwithia Mauvoo alani na unengelelia mataktali kana manasis maitu alama na vikie alama mekwithi wa maithi kuthukuma nthi sianza na indi no ni tina wa puitina no likana musese kana serikali itu ni ekie wiwano na serikali ya isu yanza na indi no wethia nimetikilana wethia mataktali no maenda makasoma nangi makathukuma ku na indi no mwaka muthelu mataktali nimevikie kwikwa mataktali ngili miongo ene mavikie kwikwa interview nikenda makathukume UK indi aingi mamo wethiwa ni mavaluka mutiani wa kunena kisungu na indi katikati wa matakitali alama vikie na kuvita asu 13 nimo mekwithiwa maithi kuthukuma nthi sianza nthi isu nikenda makavikie kwa ilia uniwo na kuvikia kwiyendesya kimaisha Nindi ithanguni ya thanthatu na ya monza ni Mauvoo Ala Me nenge tuwito ithanguni yi na indi bandiki to wash paradise na indi witwe nthini wa neighborhoods kana ndini wa isio ila andwas kama sa makwatikana kana avenania makwatikana kana methwa maitumia mbesa kana methwa ya womu nene ni kuvena andu ni kisio cha Kilimani Kileleshwa Riverside Drive Westlands na indi witwe andu ala ingi mekala isio ni isu nepa veas ma kutumia mbesa ite nzio na indi bandikitwe dirty money na indi otwasisia ne banenganitwe ba Mauvoo mekwase high profile scams na indi ne Mauvoo makoneti kana ila andu kana scandals ila andu maithwa maibenwa mbesa na indi nitukwithia Mauvoo makoneti Jared Otieno Philip Nationaron Thomas Ochieng na Dillon Kibet na Pauline na Thiambo dok na indi na mama chajiwe na defraud ngakwithwa mavenie mundu kana scam mundu milioni mana atatu atwathe ubengi tukwithia ikwitwa Don Bosco Gichana na indi si bobo wenda kwisisomea na kwisionea ni thangu namba 3 na namba 7 the Daily Nation na twikilanilia ithangu namba 12 ya the Daily Nation ni tukwithia Mauvoo makoneti uteti na indi makoneti ndongo ya Azimio One Kenya Alliance na indi ni withiwe ayasya kana ni makavendwa bamwe na munini wake ni makethwa maisukuma na mai change kana maivendwa speed kana mwendo undu makwani methwa maisilwa kana undu makwani methwa maitwawa ni kana withie kila mwene ndi ni wakwata akinengi Raila ni withiwe ayasya kana no kethwa ayakikisha kana judicial killings kana undu andu methitwe mayuwa nangi kwithwa mayake ndukite kueleka no kethwa atonya kubetanga na uyithia kenda ni mundu akua biki yakwa notonyo trace wakwa mituki undu batonyeka tukilanilia ithangu namba 13 ni Mauvoo makoneti Wajakoya na indi Wajakoya ni thiwa hayelesya kana weno athukume na Raila itina wakura siabitwaka na itina wa ukuni wakura matuko kenda mwe wa nyanya na indi ethiwe ayasya ingi ayongela na kwasekana wende aso thukuma na andu corrupt na indi andu ala corrupt akeko masosia Mauvoo asu ni thangu namba 13 na indi timinu kilio thangu ya The Standard no Mauvoo makoneti Wajakoya bala waise kana we asinda kana Raila asinda ni usindi kwando ma Western na indi ake kueleka na ila ukwase kana twika musumbi akavikia kulegalize kana akavikia kwitikilia Kenya matumie vangi ayasekana aketikilia utumiwe kwanzia ya kusobya ndawa kana kwanzia ya uiti na indi Mauvoo asu ni kwatia ithangu namba 8 Nendi tumino kili ya katinyika umundi kakoneti zoning ya siama ndini wangwasha ni Azimio One Kenya Alliance na indi pande kito zoning na baka solwa ndini wa iyo baka solwa be kila kindu akikwati ya wane kanda na chale chwendi choko paluka kikito tila na moke ndani nyamunye kito bindi ni mutwe kana ndano kila kikito kitilo mutwe na indi abaka andikwa Azimio na baka solwa
baha oba nitu moko ngaliko yetina na indi moto wake okeki waba windi na indi ndongo ya ngwatanyo isu ikwati ye chuma kiuni kana withi athuki oba nini wa motila na indi onu wa undu withiwe abetangwa thini wa kwitia kivila cha umbunge kana MP wa Mathare North na indi wenda kuyonia katuni kauni thangu namba 18 The Daily Nation nendi musiesia mutongo TV bo nivoto wabika mode okunikilitwa mathangu wenda kusomea mavasu twetha tonengelelia na wikwatire thangu ya The Daily Nation kana The Standard ikendoke somea mavasu koliku wina kwale na mwende wa mutinda na kwanita Veronicah SYOMBUA nitulikandini wa kilungu cha amuka itina waandatika itembingi valatu kwitha tina nise maundu makonetie ndu na metwano na hindi thawi na ikulio ikonetie ndu thawi ndini wa ndu ikulio konetie mutwano thawi ndini wa mutwano kana thawi nukwenda kulikandini wa mutwano na othi baundini wa Facebook page ito nukwithia kilungu kiu ki live enda kwa comment ubikie ku comment wa uwete ikulio yaku ila winayo ethano uthuthio kana comment winayo na itukwithe wati tuikwata na kuisoma kana utumendini namba utumani mukuvi ilani ili 3 kenda imwe